Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. May God bless you. Amen. Isu na nena ke mahi kong le thu tak le dun nakani ke ma kal lo chu tu ma pa nena an thleng ngai lo. Isu hi kong le thu tak le nun na ani. Lalpan malsawm rawh se. Amen.